Nagele Mr. Mokhatli kere ditebogo ke tseo go ba botlhe ba lotlileng tloga ka borre ba di-camera go ya ka borre ba nne ba le busy mo hara beke ba ya kodimo le ko tlase le bomme bontate ba dikoloi ba ba re tsamaisitseng mo tsatsing la kajeno destroy ke leboga bana le batsadi ba bona ka ba tsere di-efforts ba tsere le tšhelete tsa malapa a bona to support whatever se re se plana nna le Pontsho in our families. And I like to say Sekgote and then ba kwa Mokhatli o teng Pontsho and sa bofelo ke re to my late parents ke rata re thank you for whatever that the effort that you gave it to me, the blessing that you gave it to me, everything that you gave it to me. I like to say thank you all of you who attended this ceremony today, especially from the church, the priest and the church congregation and everyone who was there in the church, and the support that you gave it in our yard as Sekgote's yard. Thank you.